13. krok prve prvenstva futsal lige. Pobjedili smo za ekipi Autocentru Korona Hajduškima i Žele Miše. Za goste od Sveta Stopara, številka 1, Jakov Kralj, 8, Martin Kralj, 96, Zdravko Smočnik Kuma, 16, Karl Smočić, 20, Tim Nipoše, 18, Živa Goriše Groše, 11, Ajek Kratić, 13, Živa Oceček, 30, Jan Roše, 17, Marko Bečević, 19, Zara Milović, 14, Aljaš Lozov i 10, Višo Cepak. Trener Gregor Cetar, pomoćnik Jaka Želišek, stavnik Ivan Kralj. U domaćoj ekipi se odzove številka 33, Mark Birsa, 6, Luka Kožić, 8, Greta Sluba, 10, Matej Koren, 12, Borislav Lešić, 2, Roka Lešić, 4, Franci Perko, 11, Tomas Milč, 20, Enes Stopljak, 21, Dejan Pečić, 22, Ratko Kudruš, 25, Jaško Vatilec, 84, Zoran Marov i 47, Arno Ćosić. Trener domaće ekipe Bojan Kraleš, predstavnik Nikola Večić. Prvi sudnik Aljoš Šačić-Pejić, drugi sudnik Ilija Novnika, delegat Nikola Večić.
Ajde, Čoki! Gracias.
2:2, Janez Močnik-Gula. Druga odbora zahteva razglašenje trenera.
Ostavi. Punto, Kimer.
6. М'яч зближається.